enkuyanja y'abasiramu nibo bayegita omu kusaara oku kandi bashaba okusaddaaka kurabira omu kuhwera enshoberwa okusasirana hamwe n'obutashorora mu madiini. Ekifaananyi nga gw'omwana Adamu oli mu kibuga, buli kimu kyonna ogenda kukirya, naye bataata bo bakadde abali mu byalo bagenda kulya batya, bagenda kubeerawo batya, bagenda kusanyuka batya. Tuyingize essanyu mu mitima gyabwe abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Arukayo obutumwa bwe Sheikh Adam Kiranda ori omuhwezi wa district Kadhuwambara yashoborera amakuru g'izooba eri. Tubeerenga tulya ebintu ebiri halal ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakkiriza. Bwe tubanga tunywa ebintu ebiri halal Allah subhanahu wa ta'ala byakkiriza. Yawmul farqu bila aghani, lunaku lwa kusanyuka awatali kugenda mu bidongo. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala nabbi yatugaana okusanyukira mu haramu. Bamwe bebembeza bahikaho kusaara oku hineva gambaho neitwe kuba erimu ekituba ekintu kizangwa amadini gona nikikiriza ekya Aburahamu wabireza kushara omwana rwanga akakitambira akamwereza entaama akacungura omwana, ekyo nikimanyisa ngu akacungura omwana ogwo gatarigaruka omuntu wenda arikugezaho sacrificinga omwana. Ekyo nikikuru munonga izooba eri nikyo rikumanyisa. Omusiraamu wabaaga murano wawe yakwata ari musiraamu omuhereze mwete muri hamwe mushemerere hamwe. Efa abasiraamu abakkiriza Allah tabaraka wa taala n'eddiini y'obusiraamu tebusiraamu mirembe kusaasirigana kwagalana kuyamba twena turiyo ntoronda rahango mbwe ntaro nshonga abwenki osheme kuba noreba oriya nkota hirire ninga konka twakwatanisa nintekateka ngu ihangere ndibasa kuba rurungi munonga. Ninyongera okubahiga okushomesa abaana babishiki, okubahiga okongera nabo kwetaba mu ntunguka, abakyara okukora kasente, okubahiga nabo kweyongera kwatanisa hamwe tukakora obwebembezi. Omuganda makuru abasiramu b'omuzigiti gwa Masjid Nur Hamayiri ibiri Nyamutyovora erizooba bayegita hansi yono kujaguza ekiro ky'okubaga amatungo ekirikumanywa nka Eid Adha. Aba basara mbuga z'ishomero rya Madarasatu Nursat Islamia Primary School Nyamutyovora kandi bashaba abasiramu okwetwaza gye kandi bajumirira okwejunisa izina ry'eddiini y'obusiramu okukora ebihagaro. Tulina obusaasi bw'amaani nka umma y'obusiramu hariho akatambi akakugenda omu miiso nikoreka abantu bakwasire amajambiya bakugira ngu Allahu Akbar bakusara abantu. Ekyo ekintu nikitusaasa munonga. Ekyokubanza hariho emiringo esatu, either okuba akakantu kari concocted ori akasitama omu labu omu kompyuta yakakora nabishika kakorwa abantu abakwenda kusiisa izina ry'obusiramu n'ekitinisa ky'obusiramu. Kantu akomasa kuba akapangira bupanga konka omusiramu owashomera obusiramu takubasa kukora ekintu ekyo. Mwene abantu bakagenda bataha omu politics batakubaasa zakusiisira eddiini, abazitahiremu bakazitahamu batakumanya politics n'enki, batandika kwita abantu abokuba senyanga etakumwenda aitananka abakuba nanka n'okibiina nanka aitananka obokibiina nanka abokuba ezo ni politics zaabo. Konka eddiini y'obusiraamu yetekakisomesa gaite oitenanka. Sheikh Hashim Kayaya yashaba abantu okwongera rukundo omu kukora emirimo ya Allah. Tweyongere rukundo n'okukwatanisa n'okukunda Allah subhanahu wa ta'ala n'okukora emirimo ya Allah omu businge n'omu buteeka n'omu kukwatanisa n'omu kugenda omu miiso. Ahabwa TV West nde Era Akiza na Fred Turyakira.